Kuroria TV, lighting up your world. Gatho cia mwanya jitagwo Jojo akamagwiraga nikuka chonjo kama jonjo na muthi ndiguko mwena wa Ruiru na ndina mugeni wa mwanya makiria tuko tukimenya ritwa riake akimenya uria gikaga aigihima na muona agimenya na igwa mugambo no umuthi ari guko kwa Kuroria TV igakunyita ni muthenya wa muthi thengio muno ndona kuhana ta kwina gatuma no andu maguko no uguo ri matigirigwo ni muno eni kuri andu makoi hihi na aria matagikoi no makire ukimenya ritwa riaku amaritwa jitagwo Wangari wa Githĩnji yes Wangari wa Githĩnji aingi makwina kuhura gita na makiria gukeina nima nyimbo cia mugithi rugendo rwaku rwambiriirie ha utuhutirio tu ndagika nini rugendo rwakwa rwanjirie ndirio cukuru ndikanaga class 6 nindoi kuhura musical instruments no guitar ndikuga nindari na knowledge yayo kindu ndina experience inene ni keyboard so ndajiti kuhura keyboard ndi class 6 aya nayo guitar ndoka kuoyanira nayo back 2019 kwa hinda riri no koretwo akunyitite guoko thiini wa wini 90k na muthuri ugwitwo Gathe wa Njeri yes Wangari wa Kambera arakungwira miaka 40 kuma riria ainire abiririe kuina we ta muini ureyukiriria kana muini ukirite Wangari wa Kambera uramuririkana atia Wangari wa Kambera ni njendete turwimbo turia twake arume mwinyamo yes arume ni njega ni turwimbo tuingi muno na matatu cia gwitu tondu ithiraga tene so I know several songs ciake na muinire wake na uini wake ni njigua wi sawa muno yeni thutha wa miaka 40 hihi kana miaka giba wi guka we Wangari ugenda gwikorwo no njende gukorwo ndi handu in a way ngorwo ndi the first one lead guitar wa ku-inspire let me be ngorwo ndi role model wa mundu toguo turauga atiriri toguo ndirauga ati no nyende gukorwo ndi ta ngania ni njendete actually wini wa Wangari wa Kambera Sarafina Salim ni nyendete wini wa Wanja Asali those ladies aria mainaga turwimbo ngina kaigua wega yes kwi nyimbo cia kuihi kwa ndagika ino urutite kana urabanga gukorwo kiruta nyimbo ci mabuku-ini wa maitu riu ni gwetha mbeca cia guciruta eni kiugo giaku kia mwisho kuri mafans yaku na ndora makunyitagirira haria hihi mangikuona ningi mera matengera haria YouTube channel mone Wangari wa Githĩnji urekaga ni nyina megithi thaici riu twi handu tuthiagwo guona 90k na Tony Young Gathe wa Njeri andu acio wa Sarafina Salim ruthia magakuhe stage na ngamacokeria ngatho haria mari wenenyaga marathime yes ru ingenda mundu atengere YouTube one uria njikaga subscribe na share maundu mathiete wega yes ithuthu turi amumbi thank you muno mwiroreri wa Kuroria TV tugukinyia hau turi wa Kĩigano Wangari na akiuga wenyuka haria YouTube subscribe channel yake na makiria uhinye notification niguo hindi yothe ekira rwimbo rwake kana video ugakorwo ukimenya na ni uria ngwiraga ni kuka chonjo kama jonjo guko ni wa Kuroria TV na nikuo gutaumaguo bye bye Kuroria TV, lighting up your world.